Hello Risha. The matasi if you want to shoot ini ka? Dhaka skip. Kadi final song ah? Final hot. Tapi semua lu experience ni. Kebiang ni atau jumlah sharp, tinggal mempat juak atau jumlah sharp te. Biang ni. Thara kini iki pai ba thara kini ka. Semua kan hit ham. Haji semua jungi bisim pentat kan hit bet. Te kumtai hap kan mani kipit ba alukin ajin kersang. Te semua lu terikam mah, bat ngai bat amazing, bat ngidan berakot, bat iba section do hani ke film mah. First time mah mentah pio. Oh kan ni sin ba mah. Oh kesin ba. Dah. Tapi semua. Your experience ibon hi na ba pira mah ba amazing. Te Sherlyn ang taina dia badi ka aktor jong ani ke film Dhaka mah. Te your experience ibon hi te bas kung tenat sudah hi ak lang ru. Te kum tahi sang tenat. Te kum nu ka student Bangalore kari next ni. Oh ke student Bangalore. Te pisum nu ka turu kalayanya pelalong nu story. Ta dang you should be hi ke turu te kum tahi la jan te pi shiten tang badang you should be hi dang ya be hi should. Dah, ni kan ba berkhoi kat sabiang but sure all the best for you in the future mah. Wish you well. Who bless you bon. Thank you.